day, buon on. Strocs da cracker cant ciot ed agreabel ciela sur Nadal, buon mang ma e rossa, bec? Ieri schizzont I picciot buon mang 7 masera en somma las temperaturas in Svizzera. Damai I picciot buon mang dils de vos 160 ons. A spleia per exempel oins prevede las altas temperaturas e la mancanza de nec per fin dia de serar l'entir territori de skis. Bicengal nox en cujainci è in toc picciot ci scigliop in moment, ma bagn la natera. Forsa ast già fat stem, ci singulas plantas enceven già ossa a florec, ni ci legna ni l'altra flocr, cita già ossa ord la terra. Ma cevo che dec per la natera, che ens declara Marco Frey, ein Experte Plantenhof a Landquart. Logisch, die Temperaturen sind hoch wie verrückt. Aber so Phasen hat man schon andere Jahre gehabt. Wenn ich denke, im 12. oder im 16. haben wir auch so Phasen gehabt, wo um die Weihnachten Anfang Januar so eine Wärmephase war. Manager Marco Frey. Er ist responsabel per le plantas de frutta al Plantenhof. Also die Mine sind ceci des degradirte le plantas. Ed el so, ci sens chels insects ans dem. Oder wir sehen hier ein Wildbienenhotel. Und der Deckel ist noch überall drauf. Die sind noch ruhig, gerade jetzt. Die sind noch in der Winterferien. Es avvils per dessen empes, abgeres plantas floressen, lura nissen ja de lurets schutz. Ma, per moment, per da war en schon mehr poches flurs. Die Knospen hier, die sind völlig in Winterruhe, oder? Jetzt der Baum ist ja hier an einem warmen Ort, an einem sonnigen Ort, hat noch nicht reagiert auf die Wärme. Der hier ist noch in Winterruhe optimal. Ed istens doqueba cals exempel singuls, per exempel de strusch wie de ceses, in oce des usce ciot, ce las plantas comincian a florir. Also da vorne ist schon leicht grün, oder? Das sieht man jetzt wirklich, oder? Der saftet schon leicht, oder? Und der Feigenbaum ist jetzt wirklich gefördert. Wenn da Frost kommt, gefriert er. Punkt. Der wird dieses Jahr vermutlich noch eins von den Deckel kriegen. Spatfrost ist bei uns noch jedes Jahr gekommen. Con claper un sultet managia Marco ce la planta non ne regge a porter frutta. O in mince cas, ger più poc co usito. Poice de lum c'una flur d'una planta geila, vola flur in malura e a no poder uscel anderora un fruit. Nus continuains nossa runda e c'è tains serva buncient meters il prossim fruscer, c'è già de do del sön d'invern. Da sehen wir natürlich, sind auch grüne Knospen, oder? Oder die drückt jetzt halt fortlaufend ein bisschen raus. Ist quello un problem per la planta? Das ist ein Zierstrauch. Gibt ein schönes Bild. Hat so kahle Bäume. Die mena per el più schöne Dekoration. Der Püpisers es voll per la boscia de frutta. Da quella a quei bger al Plantenhof. Was noch Gletscherkrise dran? Aber wir sehen jetzt hier auch. Man hat die alten weg hier. Da gibt es Krise dieses Jahr. Und die sind noch völlig in der Winterruhe. Noch keine grünen Blättchen gesehen, noch nichts, oder? Intenche las flors sun el sön d'invern, sun elles protettas de las temperaturas freides, ci podessen beim Boter schonir. Und auch die Birnbäume, oder? Die Knospen sind völlig noch in der Winterruhe, oder? Das sind so die Knospen, die man sieht. Angst habe ich zusammen wegen den Aprikosen. Ja, Aprikosen hat etwas, so früh blüht, oder? Das ist eigentlich etwas, das wirklich am Anfang blüht. Aber da, schau da, der Fruchtast. Da blüht er, da blüht er, da blüht er. Aber die sind völlig ruhig. Puh, la natura es per fortuna scorta vuonda. O c'è Marco e la finfinela Ernus, non stovains aver tema c'è no dod in stet un giuna frutta. E tu tenha pontalas midadas a temperatura a vecren influenza, sen la natera, sels animals, ma sen nox perschangs. E propa. In exempel, cantas jedes as temalier tifels fritos. Da mai pommes frites castan vir. Probabel pipac cil zons passò. E che? Euren ragion. Si des massa ciot, nu dai a naif. E si nu da naif, nus poia far pistas. Si nus po far pistas, nus poia ir cusquis. Si nus po ir cusquis, nu dai ingiuns pommes frites. Tu vezzes, tot es colia, scoi ni de domino, e po svelta vair consequenzas. O vesses tu pensa, che tu mangias forse più pacs pommes frites, si des d'invern simplement più ciot. In la natura ses nomna quistas coliaziuns al ecosystem. Ci taim per exempel sulla boscia ein il got.
Si des d'invern usceciot floresce certa boscia più bot. Las uzlanas, las maulas, ci mangian la foglia de questa boscia, nascen lura un pa più bot. Ed il succes, ci vessen lura jen de mangiar quistas uzlanas, venien pel più un pa massa tard. Al ecosystem es di mena disturbat. Si des sco ossa usceciot, poi per quai bain esser che certas famiglias duces sun la stacivain un pa più pitschna. Al ecosystem es also fich sensibel. Per vida d'un invern fich ciot, da de sper più pac naif e più pac pommes frites, per quai forse un pa più pac uces. Insomma, ninja nekv. E 20 gradi janer è schon non de ciot per mezzan virn. Ma l'ora so tutta neneda zamidar dende sen lotter. Però, ci zamvirns vignen via più curz, perché ci vigner durante l'intero onor a dignen po' in picciot, lietz o da far quei clima. Da mai, ora è clima e vedi tutti madem. Giulia vive a Lugano, vuol dire aintil sud della Svizzera. Lugano ha un clima amabel, ed è sovent bel ciot e in un'aiva bob mai. Fritz sta a Muster, di mena a las Alps. Muster ha un clima piuttosto frascil. D'invern naiva quai sovent ed ides scocis dis su Muster Fardaglia. Quist'anno però può Fritz ir a balapé d'invern sulla piazza da scuola e quai da fatta be in t-shirt. Quai per vida l'ora attuale. Ides per moment scocia tu a sur erba da fitch ciot. Ora e clima. Di mena dus differentes robes. L'ora es quace tu badas e vezzes in tes minchedi. Tu puoi sperare or de finestra e vezzes se tu dovres una jacca o si splendur al sulai. Al clima per conter, quel vezzes be con aiut de datas e statisticas. Schon ad un sguard suls ultims 30 invierns per exempel, nur vezzane che il clima es nu aduna un sich più ciot. Pro las ciodas temperaturas de las ultimas efnes però se discuore dat ora extrema. E quella es tenor Fritz de Muster pel mais schner Kalira. E scusoins già or davant curicidat c'è ora, da mai, las scinunadas prognosos dell'ora. Cler, con vordar meteo, ni apps, ni dall'ainte in cita internet, ma scuvignen che las prognosos faccias uscea precises. Ager fin già da di al term rauna d'ora, also al wetterfrosch. Se tu crai giornà, più bot se proveva de far previsiuns dell'ora con aiut d'una rauna ant in un maiol su una scialina. Più ot che la rauna jeva de sciala su e più bella che l'ora ves nuda de nir. Che ideas, povres raunas. Ozzindi funziona quai bler più tecnic, ma per fortuna bler più precis. Per dir si nia sulai, la naif o la plövgia, lavuran las meteorologas ed els meteorologs con una pruna differenza parats. Avant co poder dir co ce l'ora ven duman, es al prüm però de saver dir fich precis co ce la is oz. Per quai da in Svizzera 260 staziuns d'ora ci masuren mincha 10 minuts automaticament la temperatura, la umidità, il vent, la plövgia e amo bler de più. Da sper las staziuns d'ora io per terra da però amo apparats ci masuren l'ora su anche il ciel. Per esempio con avions, con satellits o con lasers o ballons. I vol di mena una pruna sensors e fich bleres datas per fare una buona previsione dell'ora. E cau, ma renus osan spert, scoves a culaura als proxims dis. E naturalmente vola expertas ed experts ci san lura leer ed analizzar queste datas per no. Uscece tu ed podain alla fin simplemente rivire una app o fare la televisione e vezzain usce subit si riva o se lura finalmente la naif. La grande necv pari beda dar proxima maig, ma ai manc un po' necv se avessi darlo tremda. E si bec un problem, allora pacatainza simplemente un po' più bot or las nostras ciosas da far bogn. Ja, per ce bec. Als je veis anche una bella sera, verzeger sta gier e infine la prossima. Ciao insieme!